Ljudi, Marino ovdje. Dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas igramo Sniper Elite 3 u Africi. I znači, sam mi se samo loada, pa ćemo ga ići igrat. Nakon toga, znači ja u tom Sniper Elitu nisam nekako dobar, zato jer ja se uvijek otkrijem, nikad nisam onako tih. Znate ljudi. Ok, evo, Sniper Elite 3 Afrika, start, campaign, idemo, continue game. Na Marksman ću igrat, zato jer ja baš i ne znam igrat. Ajde, idemo. Nemam čak ni neki loadout, zato jer nisam previše igrao u igru pa da sam ga dobio. Ali dobro, ajde. Idemo ljudi. Ako vam se ništa ne vidi, meni je jako žao, ali valjda je misija po noći. Ovo jedva ja vidim ljudi. Čekaj, idem ja upalim malo svjetlo pa da vi bolje vidite. Zaško ljudi. Gdje je svjetlo? Evo ga, ja se nadam da je sad bolje. Da, ja mislim da je trebalo biti bolje. Okej. Idemo koknuti ovog lika. Ajmo napraviti close quarter. Close quarter. Stealth kill, evo ga. Ej, dobro je što ću... Da, sad ću koristiti ove. Tebe označujemo. Ti si, onda tebe, kompa. Sam te označio? Jesam, valjda. Da, ne veze. Onda, koga još možemo označiti? Tebe. Okej, tebe, šta je ovo? Onda koga je... Ima tu nekoga? Velik. Čini mi se da je javno, ja mislim da nije. Okej, ništa. Okej. Sad će maknut, uzeti rifle. Sad ću čekat one zvukove pa da mi se ne čuje pucam. Evo ga. Nitko to nije čuo zbog tog zvuka. Okej. Idemo još jednom ljudi. Evo ga. Dobro. Uj. Ne. Sad su me svi čuli. Sad su me svi čuli, tu su mi neki taskovi koji mi ne trebaju. Sad opet nisu ništa čuli, ja se nadam. U zube.
Something to collect from his corpse. Okej, sad su me skužili do kraja. Bum! Sam ga rasturio. Ima još kao binoculars. Aha, dobro. Znam gdje si. Evo ga. Još kao. Ok, uzmemo mi naš Sten MK. Za svaki slučaj. Ne, nikoga. Sve sam ih roknuo. Potražit ćemo sad. Kada uzmemo, ajmo uzeti ovaj Velorad. Tihi pištoljčić. Čekaj, tu idemo. Ajde. Ljudi, kad mi budete gledali videe i pitate se zašto ja snimam ne više od 15 minuta. Pa zato šta na YouTube moram nešto napraviti sa mojim akauntom da bi mogao snimati videe više od 15 minuta. Pa ako možda znate šta se to treba napraviti, molim vas napišite mi u komentare. Ajmo. Trebam roknut ovog. Ajde. A ne. Niko me ne vidi. Kompa, ne znam njemački. Ja znam jedno engleski, možeš na engleskom nešto reći. Ali njemački, Joj, koliko je ovo trebalo da me skuži. Šuljamo se. Tu je drugi lik. Dobro. Trko i on. Ajde. Idemo mi napuniti. Ajde. Moram koknuti nekog lika sa nekog snajperskog položaja. Pa idemo mi lijepo do tog snajperskog položaja. Znam da će tamo biti jedan lik, tako da ću ga potiho koknuti. Nema nikoga. Okej.
Ima. Fučkaš ravno do smrti. Jes. Dobro. Crko je rečenica. Fučkaš ravno do smrti. A trap here will cover me in case of a sneak attack. Okej. Postavit ćemo ovaj landmine. Landmine. Postavi. Još jedan. Tako. I sad velrod. Okej. Dilik. Pum. Dobro. Crko je. Okej, ovo je sad sound mask. Ja znam da je ovo tu što sad brči, ako ja znam ljudi da vi čujete, da je to nije to sound mask. A ništa. Let's do it. Ovo je samo moja baka tu prošla. Okej, čisti. Ne. Sad. To! Šta pričate vi na njemačkom? Znam pojma. A sad kako će eksplodirati na ove mine. Granata. Pa mi je pukla. Čekaj, moram uzeti ovaj bandage. Di mi je. Ajde, hilaj. Uzim granate. No granata. A no granata sam ti rekao. Sad ću eksplodirati. Moguće da su njegu. A ništa ljudi. Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu. Ja sam mislio Felo. Ako vam se svidjela, bacite like, share, subscribe. I do sljedeće. Pa!